21st clinic enso di mu akotene ensem wo ye de sumo original yi de ubeti wasumu bi edese etuo bi akasa ama abrante wa wanum susu se ni finhia be se aduonu enan ekobo minimu be se aduonu ensia no wati na nanom ensiedo ensem yi yebekọ homa no so na yakọ ni yakọ akodimu nkomo sede upie mu ewo epoye emantamu a ekro ba kwa do no ede Akuapem South ewo Eastern region ho eho na sa rusemi esia yebekọ homa no so akwa akodimu nkomo na empanimfo so abo amane a wanam ekire mu se ekwan a aban no abefa so na enwumakuo nketwa afei akese adantamo wanam so wamu betumi aye enwuma yie na aban na nya won so mfaso no wanam de ne ma gugu akwamu opani kase a wote adwam edema NDC amanyuku no nyamfo Johnson esiedun ketia wono so akasa achepse enkebe yie a enka yenya bibi foforo emfa moa omanyin sede be ya ekwan ya ye faso ama enkita hodie papa akwaso ama ye justice system no so etumi awie modi no ye no so yetumi aginemu na bekwa kopirimu wonfinfini emantamu a upiemu ewo dencha asase so a upper dencha east and west na nanu matran konwa wonu mo ho wo mahia wo mo din sampi no atodwa emusam eye pinso abusua ensam no edoso mo brodontwa ene yesi adwa wo SOMPA 106.5 so a ye de som seprem to brekase me amaje pene na mesi adwa a me somo sonkon akwan so medin ABENA BADU ADEPA KWOFIE. Ebusia yada se papa se wafidie no ekoso a eda SOMPA 106.5 FM akraso na ye free sam no ase original yi ede amao yen hyase emfrimo ewo epoye emantamu na ekroba ko ya eno no ewo epoye emantamu Akuapem South mesininim awrehosem bi asi ho ni nyina enam so ema wanum ekiremu a wahin popro bi ya wo empotam ho enaja se afahye na wonum die se ye na wonum yenti kane no de ne ya ne yabeka ne se abrafo yi ene yesese wo mu twam enti wo mu ho ye wonum ayese bo so de o nya bo enti nkabe se obi a enhyadam ne ade na obi nim de kwati bayira homam ama bayira ntumi amakase etuo kokasa ya abranti a upie mu ewo mpotam wonum a edi adodoa na edinim no ene Ramadan etuo kasa Ramadan ewo mpotam a sabram no kasa yi wati nananom esiedo yense hu ye kohoma ne so na ye ne prince ohene edi sansemi mu enkomo menua otiminka SOMPA 106.5 so nie yama aha ya nia ya da se papa na Akuapem South no ewa hemfa pote di kan kira yen ehonimu say ye kase Akuapem South wo Eastern region eho and Akuapem South ewo ye na ye popo no so no ntino ye kase Akuapem South dia ye buru popo no se wo se popo ne ade no ye se popo no so ekosoro pan yi ye ni ko ni ade no ye se no ko so nti kase Akuapem South dia na wo Eastern region wona buru gardens ne ade enyina ye wo sanet ni na awrahosemi abrante Ramadan esidan enetuo kasa no ema wati nananom nsiedu boye mu okay so it me share na incident ni na no happen yawda enyumere Thursday na enyumere no ana Otobo na jankwasi a oye eburi Akuapem hene osuma ne manfo se monko insache no oho na waye amamere wode niama egufam ene ade ho no mentino na abrafo no bi ene won ebonchene ma no won atututu ni ma no wo twam a wo se woko insache ho na wodu kuro bi a ofro si amanforo
odu wa manfro no be branch akọ on left no ewo se ewo no na offensive in search ewo no why say amamere no ewo nti odu se kromu no ana okada boys na ewo kwan no ho no what you say driver ni si driver no or driver careless nti be ya den onya entobuase ebi say motor fo ani nipa ewo kwan nti onya entobuase na we na ankoye one day we na ankoye one day ana obako esifem no odi tu ebo ayi okada obako ekonoti na odebo no konoti no man community ebe hu yi panti okada fo na wo ne kire say one clear say what is what driver careless na fe bi do ekire no na motumi apu abadi tu abebo ne woni pa konoti do dia one clear thing no one otubo na jankwesi ne nkrofo na osoma won no ekoyi gidigidi ho yi pa entini nearest police station bi a ewo inani of okuru no ofeno obodan ho no ana jankwesi nkrofo ni sidebi wo hwese ne sikone dia wo se wonko na wontumi inkorporto police station ho nti inkorporto yi no obodan no ana police case ati sadia eni wudu ni maba sene be ya tumemufu na wo ne ade no wontumi fa wansa enka otubo na jankwesi inkrofo yi nti bra wo ba no mu ana amanfrofo boys no want ya so na block road ni won so obebo inkrofo ni bi ahye mesane say dentina utumi edituo ebo woni pa kometi ani kometi no ahona na esa dia want ya say na we ena din pintem satam no so no ade happen around 7:30 to 8 numere the satam no so no emsu kakra wo ana we send do light sanka wo adika sene say odu light kase kan won say obi kase obi yobi bi kura na ade dey say obi hu na we na one issue to eni nyemu kiki ni ade tememfo no ewo no ene nana otubo jankwesi nkrofo no binuma twitwidua sekan na ne ade wonyem ho ntia police fo so kan bi soja fu nyina eba ho so no antentam a tuo kasa wo no ma to na kasa no woni ba wo ho so na amanfo nipa baako eda fema mutuni ahwere ne nkwa odwuno ho a wantia se hu popre se police ni ene otutuo anasi jankwesi ne nkrofo ene otutuo ne esedi yehu ye ntino ne Friday no ene tu na ma na yekọ police station ho ene hospital wose ya kwahwe ena nea ekoso ho idu police station wo tere se wogusu a woye asem no hwehwemu ntino ne bekoso bia no wo be maintain ansa Monday bedude na information bi owo bia no yensa etumakansi wo ni papa tere ko na otu tu no boy na wo na boy na wo nso no edi a wo dodo na ade fe no Ramadan na ne wodi tuo ebo no komati ne de odaso da hospital wa bebi oda no de enye ko se na komati no hona ana ahun mo ade wa manebo na free say mi jawu mo wako sesei no abrante Ramadan na busua eso sa rahu semi mu esei na mu na nkasa no sesei hene eneda sesei no Ramadan no mu ni sesei no ensawo hospital wono mortuary hospital wono when is ya na ewo tisi ya mototo akwan na ade nyina sine de odo hu de ya ebisi akwafa na ebusi afonso do wodi bia yi pa na nsia na Ramadan kwa no ne maame ne baba ko ofimu onji awehu kura enwie ya etu akase ya mu hu ya wa nse ebusi afonde esuya na wo se wo pe justice e dia ma wo mba no se aban mmiri na bibia ntumi enye kama ma wo na adehia wo mu hye wo Facebook no so no Ramadan ni na da so yi abrantie yi na ye ka ne ho asem se etuo akasa no nam so wati na nanom nsiadu yi na ohene prince yi ebinimi bisasa abrantie wo hye ne lifestyle na wo ye yoyo ni bia oyobia oyo kakra nemu no oyobia ono no mpekasa kasa prade mpekasa enta brante no
ni one patem pa e you be a or te sai you no enye too much on you be o pe kasa krompe ne ho asem na ye ni ba pate nkwa say na oka one of block road ni hu bio say na ogina ni baby o say ye dey woni ye ni pate ni hu an say we would do light na we also would light no to do light ni check kura still na na oda so tu no e wo kuro mu nti wo ni ba wo ho so no na Ramadan no oda so mu atu aka no ya da se papa no ama ne bonti Nyankopon ya adom ya da chena no de posifo obeka bia no sompa ye befrɛ na de mu nkyeremu asan asom yen why me da se abusia yekwadi nkomo yi efri epoye emantamu akuapem south mensinim na aye arahosem papa na yamani boni prince ohene adi emu ensam esum yen ya yemfra arahosem imu na yantoa ensam no so ewo ensam foforo mu yakwa kopiemo ewo mfimfini emantamu na mfimfini mantamu no yepiemo ewo apadentra epoye mensinim na afei atoye emensinim na nanoma tena konwa wanom ewo apadentra east wanom ayenhyemude na nhyiemu a wanom ya no wamo ne MMDC iza wamo wampotamo afei emrahye badwafo a wanom ewo empotamo mechede ntra asase so na wanom nyina eka bo mu kwehia na nanoma tena konwa wanom ewo dencha na dwumadie na se no oswani a wono wahye enwomasu ya honsam so na bedi akire sede odinani ekosemu ema adwumadie ne ye krabehwe esansei na adwumadie ne adwumadie bi a ehu hie yie pa na empanifo ni ntini atoto Europe na sede mdi kankan ne kopie mu bi na MCE mechiremesi na bakrache ya won na somade hye a wonom ewo apadenchira epoye mensinim eyo no nyamfo George na ne koma no wakasaye na nsem kanyemu no ena odi tu dwase wonu ye said ye bo ni dini kura no mampani di kan bo ni dini e ka che wonum se wonu na wonum ehye petetakrama a wobetumi ababaye mensina ban krache e wo apadenchira epoye mensin me chapadenchira east no wonu no na di kan kura na nanka won shada afani tinye esanse wo hwe said bi mu wo pa na so yabo ni dina na chese be queen ni din senese na kono ampa na nananom emu a wonum edeta na chi woda wonum ase wo wie no se efi se orizumi na djuma ene how de ebi ewo mensini ni mu pa nya asam ketwa na ba kupa na ha na tete no eya hunidie hunsam wasu piemu ewo apadenchira wonum kropon edunkwa no fia aya na efi do kro wo mo papa ene zoom lion yi ubenwu ane se containers no aya na aya ma na ebufa so saa na wade to ne hu se wane ne mpanimfo a wane wo mu ya adwuma no wo be ma ahonedie mapa etimi afa ne tampa fra entino eye na watwe ba ku ye atwa mu ya wo bepie mu wonkna hase ya enhyemudie bi bekoso ema wade na asam etu mpanimfo anim wose zoom lion container kesepa ena mpanimfo de ama wonom ononyamfo George ana ne koma ne semni na bedase na nanu mutumi funyina nso bedamase na ye ba ya office no challenge bibiri wo ho na yeguso de dika ba na kurum abola na dos so ye hu adwuma ene na wotwe na me konkran president frey na ye ba no ka no a eyi bola no ye de emuno chia asa ba ekurum ha ene ye ka sei ase dwumadie no ase senia MP kan ye no ngwa ya mfre kwan ne free barrier ekọ kwan preprum ne kwan no esofa no ayeden nti imprimpri ya megaze nyame adomo a china ye be sha ase a level so de abo kakra nye kuta de ebe yesu adwuma se ne ebe ya local one se ne ebe ya kasa enam so no ehu asem no ebe ko yi se ne ebe ya or how em sense awoho bibiri beba kurum ha se ne ekwan ne tisisi ne de yahwe ya na eniguase bibiri ne beba assembly ebe ya adwuma Ebra onyonyamfo George ana Nikoman MCE ya wono osomade hye awamo apadenchira east mensini nim kasa wiye no upiemu ewo apadenchira west ya emrahye bedwani ya wono so oho eyonyamfo Rudolph Amwako Jampa wono so ekasai ekire nani so se efi se wono so ebeye emrahye bedwani ewo apadenchira west ho na apadenchira east nso emrahye bedwani ya oho eyonyamfo Emilia Nkoma wanu mewo musa baako ewa MPP ana baako wa NDC die enso hwemu a apadenchira west mrahye bedwani no wanu na wo MPP asese wa mu opposition yi ana apadenchira east no
emrahye badwani ononyafo Emilian Komano wono ena wo mu sese ya yakasa NDC fo a wo mu ewruli nanso sede wo mu eka wo mu ho bom ama denkyira empotam nso etimi afanta mpefra no wasa efe dododo enti no wo ka kire nananom atena konwa wanum nyina ehia yese ade ba ko eyiyi mu de eno wo mu emfa mam ewo wo mu ntam sede be ya beboa ama empotonwuma so etimi afa ne tampefra ononyafo Rudolph Amwaku Jampa so echensemu sei echire yen impuntio ani ade adankyira ye hwehwe eno nti nananom wanim a ekwan bi aso a meniminu aba no ye beka abom na ye be primpuntio ade aba dankyira no eno ni ade a eda yakoma so a ye beye mene no atu anamo ba akomienu bi eno kire se amamuo enye atamfo sem nemom ye development nti yesema ye ka kire nananom abrempon ani abrewati ane se dankyira impuntio eda yakoma so nti ekwan bia so a ye beka abom a ye di impuntio ebeba dankyira mamu eno ena wonom ebefa so wopani a wono so ekasa yeyi ayononyafo Rudolph Amwaku Jampa apa denkyira atoye emensini ni mono ni mrahye badwani a wosoma adehye ewo mpesoa no eso ne krokro mu no oba ahima ya wono ena wedenkyira asase so mekire denkyira hima nana ama ayensu asara a wotoso miensa wono ena friendship mu die nti na wose nana ekasa bie empani se opani dwade wie pe na ensu asa nana so ede nsam etu mu sei enkofo bi enenam social media mekire abefo ntentan fidie no so kase sede ye nyina ye nim se buampensem ekwa ne nkrechi anase wokwa nananom enchen yi wanum nyanya nsiana mu yi ebinum kase yachi obi a yede ne besi buampensem anemu ede na hyedem kura enche yede ne besi akonwa nanama Yesu asara a wotoso miensa de nchaba hema ede ne sesi ne bo aka ensem yi mu akire mu se sansem a enenam no nokura bi anim na wontimi ensan nananom a wani wo mu bu man no anase wani wo mu bu ni kuro no eho enkwati obi nhye dem enti wo mu te sansam na wo mu nu hrodo nemom wo mu se enche won bayi hene ama wono wadi bu amponsem ade nanso nyese de binom ekeka no ese yachi obi ahye dem no enu se sei ena na ma ayesu asara otoso miensa de chaba hima eche ni nsemu ono anime they can't remove say ye ba be si denkyira hene em say nipa dodo na wo platform bi so a onwa kasa achi denkyira hene ema denkyira hene no da bom sisi a enti em sa kakakra mo ono a epie no ho enti mesre mamoma bibi sa no enye we and distract mu me to me enchi ohene ebra me country nanano no emre no so a be friend nanano omo aba na yachi ehene enti chine na ewo social media se yenya new denkyira hene no ken no ono a na chine ho ono a so odani bu ono a so obepi na emo me ama ayensia sara a me toso miensa a me ye denkyira oman eman binya enche denkyira hene oba Apia nana wanu sham oba hima ya wono ene wodenkyira asase so nana ma ayensu asara a wotoso miensa ena ono so ekasa ni nyina efanhyemudi a denkyira nana no matira konwa wonom ede hyehye so ena wode nsam yi etu dwa kire mu nti wonom a wamote no social media abefo ntentan fidie no so se wanum edi denkyira hene a yede ni besi adwaso ahye buom no oba hema na ma yenso asara sesei wone ne oman ehene anaso oman hema no wose sansam no enokra bia enim ye rebu ewo emrahye bedwafie na sede wanum ekọ asetena ena no ansem ba ko a epie firimu ye wo ho an ye nya nanti yase covid-19 asanso aba ne yase anka what COVID-19 die ya prapra na chia sesa ne nkuku ne nkaka nyina de ama no ese wonko esanse wo ba ye no sedi o ma Ghana ye tempenten kwa ema ekom de yan ye hye demu afi na esukufo nko school asale kura ye ntumi nko bi ene ewu be hia kwabra ne no smas befua a na ebo ne hwene aya na nya asam ketewa enso ni nyina mu no Nyankopon twitwaje yen na we die enam hini bio ena esen ba wo se mo esen kwhwe University of Ghana wanu mu kire mu se ho na wamo enya sa cases yibie ye COVID-19 cases na sansam no ya tetetere ye no na ye ka se bia enye asem bia carry water sa na anya nsam a enyina so papa bia ewom na emrahye bedwa kwa asetena no na wonwanya for Frank anodompre
wono ene minority chief whip edom kuma no wa mo trene eno no wakasa ebusa mu sei ensem yi wa mo hyase se wa mo tete ho nsem no na wa mo nim se enkaswe ye wonom ene wa mo hye wo man se de yapomudi ho nsem ebekọ yie no ononyamfo kwabena minta akando ene na pamfo enkom betimi abebirifu house no anomba be kirekire mu aso se de wa mo tie no eye saa na tie ana ente saa ononyamfo frank anodompre ensem ka yemu no no kire mu bi o sei wohwemu asade niema wa mo di gugu akwamu ene opie mu Ministry of Health wa mo de niema bebere na egu akwamu sade ebeya wa mbetumi aboga na de hye ba na yade bi emerentam yeso bio na modene ba wa no mu bo nyina no kamia yese ebinum abomi fita duku wa no de wa mo se wa mo ntehwe hu be de hufo no enu nti wo ka kira hye yi se ya pomudene ebetumi agina yie na ekine bi yankoda nsode amiansa so nkasa yade foforo abarentam yekomu nti ebre ne bra no wo mo nkwaso aso o mebirifu yan ene ese bia ade yi eba yi na nansem okra wo mo se emposo se de ande yi eba yi monkeypox se den no ado impompo yi eba yi se no eno mu begina amna hye bedwafie be kirekire mu kama ema Ghana fo yete ye ho ase eseja ye be horo yensa ene de ekeka ho na ekame ese de epie ye COVID-19 cases ya wom se University of Ghana bipie ho ne de wom hye dante ho nsem enti Nyankopon ya adom amra hye bedwa kwa asetena bi mu a wom be hye ani mu ase empanifo a wanom ehye apomuden aso ye no so no wom beba na wom ne wom ababedi nkomo na wom mra hye bedwafo no wom wo ensem pii ebisa wopani a wosori gina ye ekasai eye ononyafo Frank ano dompre wode sansemi etudwa minority chief whip na ode sansemi tudwa sompa kasienso yabwache ediamawo abusua hye so se sompa 106.5 FM Accra Promtubre kasiye na yade sum we secure sanitary pad kasiye oba obamu ye secure sanitary pad no na bosome awasa odemu wo ensam fufro mu no na sei na ebeto odwase chief justice ya twe na sensen kakra mami Gertrude araba isaba sakitoko no wo kwafre ensam twerofo asamomra na mewo ensam kakra na monane ankritawia na monye nkraso no fa nkoma mu nua peni na nensem kaye mu bra wo friends am twerofo no de to ensam twerofo anim se kamia yese amamra constitution no afia pem ahankono aduokono mienu 1992 die no na uhwemu a said article 146 any crosses ne de keka ho no wo mo de rentam wo mo ho wo mo timi de mra ne kyekere wo mo ho a na bakere wo mo kon afei wo mo sane enye no wo se wo no ebinum ya senka wo mo de sa mra bi no ebewewe na senka wodi fo enso ni nyina mu no wo no de ohun hu se woni fo na ebi kura so pressure no ese de ade na ye ne de akato ne bro enti nko no ankasa mfa pen se blue pen se black pen se red pen one fancy white paper so nanka one resignation letter no one found to no nko esan say the ade ne kono oyada ya bibi besi na no ana mami Gertrude arabe sabat sakitoku no chief justice asese wasensan ho wakasa wachire mu se on resign ne one resign china no wase ade ba ko a etwa na wokra man nsunu mu etese show eye baabi a wanoma committee a wo mate a wo mo so wo mo hwehwe ni nsemu petitions ahodo e ba ye no wo mo hwehwe mu no baabi a wo mo efre no edu lodge ho se wo mra no wo se ya no ane se na me wo se no kra de ehye no kra na baabi a wo no one ne wo fa tena ye mre bi na ne wo fa no ye judge ni emaja judge for miensa ye bo wonum to ensem bebre etina ho ena sam sanso akodi na asam dia na ne wani mu ngri na sansam no mpanimfo pi na akasa ho a opani ba kwa sese wo kasa ho ye da ne akyi e de aba o eye owura sanyo hosi wakasa akire mu sei wo huni se eniema mami Gertrude arabas esabasa kitoko no eye no asade esabio opese wode Ghana fo ebo chaskere asade opese wode mra no ebo chaskere wo se sade Ghana amamra no obi ya hyemra se no obi ya ntemra so no enka hu behia pa se enka mami be yedin nanko no ankasa chen na wo hu ene ya committee ya wanu metina se baabi a wo mo ka asam na kwa kwasie na nko behu asam na pomasibre nanso enko yese asade obi ene hye obi kubu
ama na ye de won pese wono ankasa beye na sa wo force nipa kro na wano de hu yi se mami be friends some trofo nhemu no wo se no hu se nso bi agina ho owura senya kuzi ensam any. I think that is an honorable thing. Actually, keep this processing. It is not about calling on accountability for the office. You talk about this place, particular facility. You do not. First of all, it's not a security zone. It's a facility owned by the Ministry of Foreign Affairs. And look at what Akufo-Addo, who appointed her, said when he commissioned and refurbished the place as a presidential lodge. As a presidential lodge, that's the class that you have. I don't think that the CJ is being fair to the process. It's not also being fair to us as Ghanaians. I think that we should spend a lot more time debating and questioning the case that has been leveled against her, the merit of it. But when you go through all this process, tell me, where is the human right abuse that you've gone to a to where there was any abuse, human rights abuse, bia any abuse, mammy. And to no baby was in a hono na a year obidia na aban eje emponu wasi wa mampeni dada na do dankwa Akufo-Addo His Excellency ekwaji ye no siesie ho ena so ose ho no wode be presidential lodge enti nke ho no ye frɛ na nka ye ne waka wonsɛm a aba ho a enko no oye owura sanyo hosidie enko so wo hu bɔne bi e wo ho a ma me Gertrude Araba Isaba Sakitoko no Chief Justice ya wasensan ho wo ka se ehɔ ne de won kwa ne nkwachina wono enso ababa be kire ni nsemu enti no se de oye owura hosi e kire ni nsemu ono no eba no se economy pa de economy policy no wabiri mu e na ono so e kasa ye ni nsɛmtwerɛfo etwetwe mu nkomo yi e SOMPA 106.5 FM crash no so ye dem live e wo Facebook no so ubetumi di wadwen kire e de abaye wi a beda ne akire e de ama eni amafo bebre na de wo messages no e ba ye wi a be kenkan ne kama e de ama yesra wo ba ho no mo pe aya like page no ema yen na wa share so ama afoforo enya bi ahwe na ena no ena we chama general anase wono ena sese wati adwam edema ndc amanyoku onyenyafo Johnson esi edunketia okasa kakra na owura yi na binumu kase asa obeye titina ni ya na asa dwamtina ni ma ndc amanyoku edie asa wonhya dan kasa sa na so amoma na nwene no ho na nansen wabamu po a wo kasa na semba ko a wo kan ye efa ma mi gendie yi ho na foforo nso a eno so wade apia so esa center boat wade atua kire wo efa ekwan a ye befa so etu keta ahyehye ene proyase efi omanyim na owura esiedu enketia Johnson ekasa yemu no ene wo kire mu sei enka hu behia pa se Ghana enke ye wose ye betumi etu keta ahyehye ene proyase a enka wanu agya sesei wa mo hwamra so a ye fra wanum attorney general office no enka won benya office foforo e de ama wo mo na nka sa office no enkonkwo hye eye attorney general ne office nim na kanu no bete ne ho na nka osusu se anu no te ne ho a ebetumi aboa ama obi ebeye bibi na ensem fata ana obi betomra ana obi bedi a oman ni sika na aban ni sika ne ye de nipa no gina emra ni mu a ye hu so gina kwantenkro ne yatumi atwe na bo so yie ene ye wose ye gida japade nyina ayaje na okasa no no kire mu sei we want to sre constitutional review committee a openifo ate afia sa wanum ntenase na wo mu hwehwem na mamra constitution afia pema hankono aduokono mienu die yi die aya cake e wo mu e wose wo mu yifiri mu e na afa niema bi e wose wo mu di hwehwem e beboa no e wo mu fa hwehwem no sa constitution ya wo mu yemu amendment ya committee ya tenase wo ka kire sa committee no ese wanum hwehwem attorney general office no e na afa minister for justice wanum hwehwem na sa office ni mienu no wo mu ma bi antene ho na ebi nkoshe bi mu eyesa so obi fom na wo twe na so a e de papa ba se hyemu a ase obi fom a na ase obi nua ne obi ase obi adamfo ne obi wo se yesa ha dwene chairman general esi edunketia ensam eni. From hindsight, I think that we were wrong in combining the office of Attorney General and Minister of Justice, for instance, because you would have Attorney General, and if he is the Minister of Justice, he sits in cabinet with his colleague ministers.
All policies that are coming from the other sectors are cleared at cabinet. So it becomes very difficult for that same member of the government or cabinet to now seek to arrest or prosecute his colleagues. And the prosecutorial powers of the country is vested in the Attorney General, who happens also to be the Minister for Justice. So on the one hand, he will sit in cabinet, participate in the approval of all the programs. And when one of the programs goes wrong by way of implementation and you ask him to now go and arrest his colleagues and prosecute them, it becomes a problem. Yes, I think that we should have a separate Attorney General. Sompa swa na wasi nyina yakoswatie esanse market yapa. Titinani Adema National Democratic Congress NDC amanyoko opani ya wonu nyina wochia wano eye sekwa brantie Johnson esiedu nketia ene okasa ye no enti no sede be ya wobi enkase asemasi menena na wa office nti mintimi prosecute nti ene mu a ya pa mo ese montena se na monye constitution ni mu review na de wase ye mu amendment de wase ye free mu ne de ka ho no monfa emom kotodwam na no so monhwe enye ho bibi emfa emayen na wo ensamfoforo mu no empanimfu a wanom na womo ehwe trade agribusiness and industry no openikasi a wotua saso ya no eye mame Elizabeth Ofosu Ajari waya mrahye bedwani wakasa wase abana ni abere papa ese krodom wase nipa ni bere a insurgentia enka Ghana ade hye ye behu se omampani His Excellency Yewura John Dramani Mahama na ni abere wase sese ni de se de wo mo de ne magugu akwan mu no a enwumakuo ahodo akasia enketoa adantamo wanum so ensabeso wanum achi dware na wo matumi abiebie enwuma ne wo maye ne yie na ama enwuma ebu wo mayim na enwuma ebuo na Ghana de hye enya bi ye no na aban no so ne komu hare no aban no so komu hare ne saa na se enwuma na doso saa na eto nkakra kapreda masempo a aban ne benya ade free saa micro small and medium enterprises yi ho no eno so aban no betumi ade aboma ho bra na ebra mame Elizabeth Ofosu Ajare ekasa no no de to sompa kase anim say aban no de niema pina na agugu akwamu ede ema saa enkoyi enuanom a wamo ewa micro small and medium enterprises yi entinu wanum kire mu say dia wanum kine wamo ho pa eye mabuno mu a mutimi ekọ nnwuma so ekoye nnwuma mo abeti ketiketi kama no aha ye adwene mo ho afenso ye nuanom ma so wanum adwene ma ho na empani kire mu say wanum hwemu anse hwiebe afimpinu ene aduonu enso 2027 no na wanum atumi ahwemua ama ye nuanom a enwuma nkuma adantamo ene nketoa bese 6 billion na eno so atumi ahyeta na sede be hyeta no wanum target se 100,000 MSMEs mechere micro small and medium enterprises no eno na one target ye na mu be 60% de wase etimi kwama ma na afi emabuno na mame Elizabeth Ajare ekasa yemu no eno ochire mu say aban no abeso one mo asene enkakra na enwuma no tumi agina se de be ye agina no one mo so ebefa mabuno na afi ema no so betumi enya biaye na one mo nya bi ye ni nyina no na eboa emo my Ghana so ye free ahokyerem na yenso yatumi aboye ho bra na wase aya na mpampi na ebimu ohwano mu a wanom se akwan a abafo ya fase dudwuma no aya na enhyada enkrekesa ni nyina mu no mpanimfo se wo mu de wo mani hwe wesanse nei wo hwe social media na so a amanfo di dwapa ene TikTok wa kura de odu ana asai kura ajegon ahomache anadwo no obi di force no gina ho ene no woton ni nyina no won behwe se de be ya abafo kwantempon a ya faso didi dwuma e wo Ghana ha se no ayefo ede ama enwumakuo enketoa ene adantamu yi na wo mo nso etumi edidwa ama Ghana nso etumi agina brane a wo de sansem nyina etudwa mami Elizabeth Ofosu Ajare enso dia wo de ebaye na abusua ye nyina Yesu yi na promptubre kase a ya de sumu efri sompa 106.5 FM akrano yemu ni komu sen epei na afi na wodi wafidie no ato ha ensemu a yede sumo wigina ye ebi ene sei wo
upiemu ewe ekuyapem south wepoye mantamo areho sem we free ho eba ye ne se abrantie Ramadan ni finhia be se aduonu emienu ekopem be se aduonu ensia etua kasa emweti nananom ensedo ayamani boni prince ohene edi munsam esom yen sada enso na upiemu ewo eye mami Gertrude Araba Isabasaki tokuno my chief justice osensan ho nsem mu a oru asanyo hosi wakasa kire mu se asede mami pese wode Ghana fo nyina eya twapia emra no so wadane mra no ani a wono so ekire ni nsemu a yede esum weyi sada na mra shebedwafo so ebo amane a wo mu kire mu se na nsensem wa na nenam se COVID-19 ama no homene so ewa University of Ghana no wo be hia nkire mu yie na wo mahunuama pa wo mu digwa kwan mu ensam no na dosun ena mede esom wo yamfa sedama secure sanitary pad wono ena so yasene ebo ye chidom ema ye de pramto brekase yi ebesom wo na ensemi free SOMPA 106.5 FM makrano agene ho sachremena wasante mantem a ye SOMPA 93.1 kumase afei ayiko FM 100.9 adamfo pa radio Paris France abochimemo afei SOMPA takwa ye 101.1 SOMPA takra de ye SOMPA 103.3 SOMPA tachiman ye 106.1 SOMPA sunyani eye 98.9 afi SOMPA Nkranza eye 90.7 afi SOMPA Doma eye 101.3 a wonu nyina esomu di koda no so busia uhu ye ho no mo a Facebook no so ye twa gu ye live e Facebook no so www.sompaonline.com orata b atabuaten ye semu for penny adama wakutire ni nyina de gu opotokasa mrofo kwai na ekwakenkan bi na secure sanitary pad se yan kancho se obabo so meso a eno na wose odisiesie ho o first 3 days in the or say look nowhere ehwe ba bia so person feel secured now feel comfortable pad ya e secure sanitary pad enti no boso menso afa mo eno na beboa wo ma woti ko anya odudu so che white ya ene wuti na akonwa so eni wo so de na wo pere obi mpacho hwe mechi mame oba eyesa e ha adwene enti secure ebusu odwaso okwa no apebi ato minti ni pe okwate no ewo mu ni ti no eboa we enhihyepi esaso yomoto na ehyapanti ni mu a feel se bibi kura ahye ho no mu eye kama papa eye secure sanitary pad na osi yan kan che o say ewa eso etre enti we no leakage eboa wo ema omaye no edimu ede ama wo upiemu ewo kumasi a mama excellent cosmetics wo to the ma etufo bo 0243 862 158 0243 862 158 na mama excellent cosmetics enyo so na endpoint homeopathy clinic wasi en kancho se wonom na womo edi homeopathy ehase eye adwuma wo Ghana ha enei wuhia obi a homeopathy wasi endpoint jiw2 homeopathy wasi endpoint jiw 3 homeopathy wasi endpoint jiw 5 10 wasi fani nyina na wasi enwedua eye stroke yade wo betu ase de amaw infertility mo ya wo no mo pebi mo bre mo ya enya menopause any andropause wo ko endpoint homeopathy a wo bema mo so eba no bi na mo so mo hwato mo bema wodi bo ani na wuje mu bema ya be fra wada kwa wo ko endpoint na yemu kidney ho sensem liver ho sensem ye betu ni se hum na emema mo prostate no endpoint se bosumi bia mo ma cheke na yanhwe se laage a ana se bibi betwemu ana se kuro bi betwemu a na wotwenya ma aginsem a wo bebre ye be sho catheter ye sho catheter untumi mo adwuma eyesa na ha adwene na osi yade a akoye nnamu nyade infection no be ma wo dwunso na emu apai mienu wutimi sa ya na defeated bi fru be memba obanso ensuo bi gu ni nyina okwa endpoint homeopathy a wonom ebeboa wo na wonom atusa ne nyina ase edi efri ho na kumase ubehu wonom ewo kronom aboahia womo ne Angel Educational Complex echi ho na ubehu wonom Accra ha say no Shell signboard Spinters kwana so na ubehu wonom na physiotherapy ni nyina so womo ye bi massage womo ye ni nyina bi endpoint homeopathy clinic 0244 867 068 and 0274 234 321 na endpoint enyo so amafo sua amafo na wusua wo bi asa mesra wo chia pa wo sa na chia pa 21st clinic the sciatica expert the sciatica originator the sciatica commandant the sciatica patient ya twemu ye na no ho a
untimi ntake mame kutuba eye 21st clinic abusia wonum no mo hwehwe mu a ekohu se aya na enkokora ne mrewa no wo mo ta yale bi na we no nya yale pupu ni bia da bi eye yale bia eso wo mo to ase entininim na atwe wo mo akwesi wo mo namro mu enti bre no bia bo se wo maame anasa wo papa aya no complain me to ase ntini twimio enam timi nante ena buei ena kwa umeso mu eye sciatica ena eye osa enti no eye 21st clinic ena ye ka fodi ama wo mo na kwohwehweye eyi saa di ni bae ye maame mo hya ase ya lesa ya ni ye ni enim ni di so wati ase enti Dr. Blessed Foster ene na yi na dokotafo a wo mo akwadare e wa yarehwem ena mo koyi di bae se yade na de sciatica amanfo se wo mo sabi nso wo mo boa wo ba gina yare ndi amaw eye 21st clinic e ho na wo se okọ ni etu yare ne se hum edemaw yare bia nso ye hwebi na Central Hill Roundabout nkran ha ubon si yasi signboard kakraka wenya agura kwanya akwedie ni bia da bi ya tro so 21st clinic esi Central Hill Roundabout ase ya bowura ho na ye nhwew kasua ye wo ho New Market obom kwan so kuma se wo hwa oversee ya ne Sompa TV Sompa FM ena wa brosan kronemo e wa hwan oversee ho e wo Kumase na sunyane nso ya ne Regional Hospital no First Gate ena di hwani mu Tachiman enka ne GN Bank dining ubehunyan enkranza nso ya Ben Children's Park wa bewura ho na ye nhwe takwa ya ne Roman Stores no ena di hwani mu Takradi di efie kuma number 9 taxi station honso yebotu ho a 21st clinic yebo adwuma Brekun we dey there Goso we dey inside Obuasenso ye shelai a yebo adwuma eye 21st clinic the sciatica pace setter 0540 311 311 0540 311 emano no Fred Dr. Blessed Foster na dokotafo akukudam no na wanom emwa na sciatica yade no ene yade bia egi nipadua na boso heni akora ye beyi ni nyina de amaw na woso ohun atɔ wanom ene so masene ema me de premto brakase yi esum na Facebook messages kakra busua eba ye no yenkenkan ma na yemfansori so Dr. Bawomia Banab ese nana ekuamu abuatin abdekuma central wose wotie yen inside dansomai asore da homo ya da se papa na wose special greetings to Honorable Charles Otin Nudona friend Oti Assistant Secretary Hopeful MPP Greater Accra Region afenso special greetings to Honorable Bright Esefu Kume National First Vice Chairman MPP we efri nana ekuamu abuatin abdekuma central dia odebaye Governmental Pillar 2 one also the diaba or say blessed birthday celebration to our lovely mom Mrs. Veronica Owusu Dankwa or say a retired principal midwife officer and a national best nursing officer in 2025 also wo pokuase entino mame we wo mani nyina say wo ma happy birthday wo ma DJ Stonash UK afei paima ena afe payima wo UK ena DJ Stonash nso wo UK ena yaw eje dankwa wo branch manager ewo asasi radio no ewo tamale nti we efri wo ma Mrs. Veronica Owusu Dankwa we wo mani nyina so ma happy birthday Governmental Pillar 2 and so ede ebaye Sam George tell Mahama to sign anti-LGBT yo ya piaga ya say Sam George obeka kire His Excellency John Dramani Mahama Yura obeka kire ne dia ma why LGBTQ no was yanka kire na mon sign bill no entem na Ghana for etwe Rahim Rankin so was say I wish the great leadership by the current government of John Dramani Mahama as the best economic setup in the nation. Ghana will be great again. Watching you live from Kintampo, Rahim Rankin Mo, yada se papa. Rahim Rankin krana wade abawa hase ose ade papa pebi. Still keep up the news. Sompa FM 106.5 the best news mo yada se papa ko mensa piletu makenkan o messages no yada mu nyina mo ase mo a mo hye yen echichini benche ye utie yen na